ngazi ukuthi ngizokwenzane ngoba imali bengikwende mina nomama kube siphelele ngamaplane akade yaringa ifoni enzulini zobusu yaringa ifoni ngilele ekade wafona umama wakho wathi kimisi kunjalo mina siye esibhedlele ngokukhulu ukutuka ngashaka umthandazo omncane besingaphuthuma ngapha indlela yakwena ngokukhulu ukutuka ngashaka umthandazo omncane besingaphuthuma ngapha indlela yakwena awena doli wami oh no doli yo awena wena ungilusi enqa awena doli wami oh no doli yo awena wena ungilusi enqa awena doli wami oh no doli yo awena wena ungilusi enqa awena doli wami oh no doli yo awena wena ungilusi enqa ngathi mengifika ngamemeza ngale kosango kwanzima ukulinda ngaphandle kwendlu kwakho kodwa ngangeniswa ngaphakathi ngenkathi sabatha ngathi ngisekinino wena nomamakho ngathi mengifika ngamemeza ngale kosango kwanzima ukulinda ngaphandle kwendlu kwakho kodwa ngangeniswa ngaphakathi ngenkathi sabatha